Thutha wa kahinda karaya wagi wa mbura ukoretwo uri thina munene kuri ya Kenya othe thutha wa mbura kwaga gwa kimera kimwe undu uria ucungiriirie ng'aragu guothe bururi-ini. Ori twambiriirie mweri mweru wa 11 ugu irathimo cia mbura ithiite na mbere na guitika icigo nyingi cia bururi na makiria a Kenya ingi makihanyuka kuhanda irio migunda-ini yao. Ndu wa guturingira kiama gaturiria mbura ira tutarerigiriire nituramwira ni thengio maita matangitarika. Ona mbura igithiaga na mbere na kura na makiria kaunti-ini ya Meru thiini wa gicigo mbunge kia Igembe ya Rugongo itigite family imwe na kieha na itari na gwa guikara thutha wa mbura kuringana na kuihura nyumba ciao na gukua indo ciao cia kuhuthira ta nguo, mafuku mao ma thukuru na indo ingi nyingi. Tulikuwa tumelala, mvua ilitokea kaanza kutoka na kila kitu. Mimi hadi nilikuwa nimefukuzwa school fees. Jana ndio nilipatiwa nikaweka kwa vitabu. Siku kunyesha mvua kaenda na vitabu na hadi pesa. Siku tulikuwa tumelala kitu saa 5 hivyo, mvua ikaanza kukua nyingi kwa nyumba. Tukashindwa kuokoa vitu njoo maji ilikuwa nyingi. Vitabu zikajaa maji, uniform sasa hata hatuna uniform ya kurudi shule, viatu zilipotea, zingine zikabebwa na maji. Hatuwezi hata pata nguo za kuvaa. Itura-ini ria Kathurumu kilomita nini kuma tauni-ini ya Lare na kuo muthuri umwe ni akuite thutha wake gukuo ni muiyuro wa mai ainukite mathaa-ini ma utuku. Mzee mmoja anaitwa Babu wa Mwangi alikuwa ameteremka usiku karibu abuke ndarasa, alishindwa kubuka ndarasa malize mlima. Riu aikaria matura maya ni moritie thirikari na andu a wendi mwega gwitikira kumateithiriria kuona matigitwo matari na gia kuria, nguo, undu umwe na gwa guikara. Sasa naomba serikali tusaidie, tununulie hata vitabu vingine, hata pesa tusaidie njoo saa ndio wazazi hawana pesa na sina pesa nyingine ya kurudi shule. Na hizo vitabu na nguo kila kitu imeharibiwa, hadi viatu za kurudi shule sina. Kwa tunaomba serikali tusaidie angalau sisi wanafunzi tupate kurudi shule. Juu sasa hatuna vitabu, hakuna notes, certificates ndio hizo zimeharibika na maji, hatujui tutaanzia wapi. Ona gukiri oguo a Kenya ingi ni marikite thiini wa migunda yao na kuhanda irio itiganite niguo gutigirira mbura ino ndinorira thi. Wega wako ni mbembe rari mwikarano ni ri kwako ni ici cia nduma bota ici rani na mieri minini na wako ni indo ta mboco no mundu ahande atige kuhanda mbembe riu uguo kana ona indo ingi ta mianga iria cikoragwo ni cietiragia uhoro wa riua. Mbura ino yukite thutha wa bururi kugumirwo ni ng'aragu gwa kahinda kanene, ihinda riri mbura ino ikionekana kuguna Kenya niguo kunyihanyihia ng'aragu guku bururi-ini. Uguo mbura yo yaura ni gukorwo ri wako ni nyeki na thara ikorwo ikimera ihenya no iritana riakwa ni hari arimi theke wako ni mahuti macio riria makinya handu mukagetha mukaiga silage tondu gwikinya mweri wa Januari mbura yage ni gukona ng'aragu ingi riu nene gukorwo igioka. Handu-ini ha ceceni ya Wega TV, njitagwo Jackson Mwaniki.